Anglong Lili Samun Lili. Ceremonial distribution of Suryo Ninkan Surini Ra Trainer Kepen Ninkan Surini Ra Ikoya Prama. 18 nang Haragat Elisiang Kang Lokacharya Tum Hapen Kisukachilanga Tumapan Chekalo Kilompon. 18 nang Haragat Elisiang Kang Lokacharya Tumapan Hapen Kisukachilanga Tumapan Chekalo Kilompon. Kidamtang ni Pai Koiraisia ni Porpai Krehini Malopen Pangchegbosi Dokmoka Nongkam Teron Memorial Auditorium Polano. 18 nong Hauragat Elisiang Kang Kido Constituency Troxy Lapen Bang Pharo ke Thomra Jokner ke Prati Abang Kubang Lokacharya Tumapan Tangka Suri Pho Chekalo Ronpon. Lapente Kisukachilanga Tumapan Bang Pharo Chokra Nyerkema Tumapan Sudame Tangka Suri Pli Ache Alo Ronpon. Lapen Alohi Aman Pen Nanga Chitongdu Emily Joyra Mingling Karbiang Autonomous Council PM Khonsung Dongki Karbiang Autonomous Council Deputy Speaker Desingki Karbiang Autonomous Council MAC Dorsing Rongham Dentakat BDC Chairman Khogen Piso Dokmoka Municipal Chairman Diren Teron Lapen Penangan Manping Kedo Atum Nang Chitongdu Lapen Alohi Sarpwa Tumpen Kaninji Ponapin Sorkar Ben Kamatha Kimia Jok Asapsa Ben Sitami Tangkap Ti Pacetang Pondo Lapente Kilong Niabang Sibang Piatum Sitami Ning Cipa Oy Nang Ni Muap Hong Bang Nang Pitu Popusi Alohi Sarpwa Tumpen Ning Jeteka অভাবত তেওঁলোকে এই দুই এপত একচুৱেলি টকা পাইছে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আছে মাক বাপেকে বহুত কষ্ট কৰিছে তাৰ লগতে আমাৰ চৰকাৰৰ ফলত পাঠ্যপুথি বা বহুতখিনি সুবিধা আগবঢ়াইছে ইভেন স্কুটি পৰ্যন্ত দিয়া হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ Dokmoka Pen Rukasenko News7 Northeast Durga Puja Kikim Kerapon Bonstami Anikal Langsung Tawon Ponlong Lede Puku Raratum Anirun Hupasan Si Tipolo Durga Puja Kikim Kerapon Bonstami Anikal Langsung Tawon Ponlong Lede Puku Raratum Anirun Hupasan Si Tipolo Ati Piling Suri Hindai Koyanikan Ki Corona Ki Sokudo Kawajok Mundatum Kekleng Ke Damasai Anta Kasik Sak Kepi Kasawasi Tipolo Lapenajo non Durga Puja nang disita raratum anirun Hupasan Si Tipolo Podma Arnavapang Kiroka Tuji Aning Hatin Sakita Bangso Corona Ki Sopenachon Tinung Tangki Aningkan Bangso Aron Ponlong Lede Pukupen Kenang Lugatum Ning Oyasosi Tipolo Bukacan Ben Pukusoteron Microfinance Arohon FDFC along Luna Tangga Kachurang Arlo Sopi Maratum Choki Hola Marjong Club Asa Himalong Kachisong Sai Kidengpon Microfinance Arohon FDFC along Luna Tangga Kachurang Arlo Sopi Maratum Kachisong Ame Kipadopon Choki Hola Marjong Club Asa Himalong Koila Mati Choki Hola Panjan Lapen Dwarbaguri Longti Komitiatum Chetongsi Bang Pharo Sisosiatum Pen Chethanpon Chokiola Microfinance Committee Ameki Kakun Taroki Chunbang Jising Tipiatum Japosi Itum Karbiang Longa Warano Lason Tangka Kacharam Arusopi Maratum Dundi Lasi Lonti Tunang Nilopusi Chethanpon Kiram Tangka Choram Terlo Interesta Tubomlo Sita Kiduki Boya Tuma Panki Tangka Kachituani Kiliahut Tangka Kiruatum Ketherpesi Kihanga Laso Benajok Hemisi Finanso Kachitheng Chainong Chilong Hembiti Bari Kovi Di Vo Longhong Bai Ke Hui Anta Che Jornang Kokropusi Mei Kiben Lam Thi Thanpon La Sila Bangso Lam Thak Karbiang Autonomous Council Team Karbiang Long Hinten Raptin Pen Nangra Vek Nangji Lapen Chuncheti Chesong Unton Pon Bipusi Mei Kiben Lam Thi Kijai Dijodahu Microfinance Gobe Arohon Gobe FDFC Gobe Pusi Hang Taram Pen Mei Mesen Pen Pajupon Pinebioda Pons Kang Tonilo Kadong